good morning. Ngayon na binaka Mike, iba na tamata bulong-bulong. Koy ko kita binaka ni kuha sa Thursday. Koko sa selling inspector chiko iba. Oh, ata binaka taka binaka ko rin. So nanguna na, right man kini ha. Reda chiko na lango, reda chiko na dabunguna. Reda chiko na moko, sala ko chiko na moko na selling. Bagalay sa try chiko ita sa tangi may na moko So nang kesi ni tangi ro na moko lo uro sa tengal tu Binabaliw yan binaka lew ni Panuma yan binaka na ito na singa binaka na singanday yan binaka na nung pulis at chukay vale heavy rain in Suba. Are may kili want to talk about rain spoil my business. Don't talk about the rain, right? Sa to ko na heavy lovely weather kundi ko na heavy rain go ko sa to ko na heavy rain bila na tamata sa break sa rangun sala basi man nga break wango so na elewa lutu li wango orto balo sula lutu bin dray batale right but kini au sabe ba yan binaka be Naira na nunggu itau may nayano ko kandabu. Oi. Ni roto, may keli roto sa tarachi kondo na wanga buka. Iya. Ko kilasa siya. Oh, the island of Kandabu. Ha, na Fiji Airways. Oh, Fiji. Roto wanga buka bu. Kursa kele sarang may Kandabu rongo. Kele may Kandabu memang di oso no orang ni wanga buka. Sa singiro kele Kandabu, it's a big aeroplane, Babu. Yo na barato be tarachi kondo na wanga bu. Nay. Angko na kede na Fiji Airways wanga buka. Korto sa bagayada na batake na all the islands in Fiji, the island of Ngau, the island of Taviuni, the island of Kandabu. So the latest one ni Fiji Airways wanga buka. Gosa bagayada ni batake na yano Kandabu. That's all right, wait Miguel. Iyo usare na chuko nung kusan wartaka chuko mo pinky. Yeah. Ni sa bola chuko island of Kandabu. You say bola chuko nando na kaya property of China. Go ba dito na nung Indreo? May return na nung Indreo may kila may nanronga ba spoil tagi. Kau sare da talaga ba na social media? Kau sare da island of Kandabu. Ngay sa chiko na property of China ko sa taronga. Sa this aeroplane belongs to Fiji or still the property of China? Siya nga go ir na kay China may Kandabu. Go sini China. Wango bukang ko sini ra may China, may kelong ko ra sa may France. Oy, sa ta may France, why they wrote it property of China? Balta year sa sa to ko na chiko Kandabu volte ke China. Spoil te go ro na kilang isa. Roto na nunggoy tao may Kandabu. Ko roto spoil te kem do chiko roto na numdoy. May nanronga. Roto numdo tao. Ohe. Right bat kini hohe sira pa naman nga. Positiran ko roto spoil te kem do jo. Kun lang kem do wanga buka roto simber wanga buka. Right bat kini. Roto renda nga na wanga buka chiko. Right bat kini kem to sa wanga buka. Simber chiko nindo na wanga buka ni Fiji Airways name after nanronga. Simber. Merto rela kem do nunggoy Indreo may nanronga do ko dispoil tagi kese nga na kirbe prime minister mesun do mo nga buka. Right bat kini. Mesulbe kem mo nga do vida nga na hose. Gay tama to ka property of nanronga. Right bat kini. So no se kakele buna may kili. May rakali talang anon re kila me wa buku nanronga. Right bat kini. Sing may kili sabi kirbe Mr. Prime Minister me do talo nito nga buku minito na nito chikina na nito namgo na me bagada ni Viti live mendona wanga buka ni Fiji Mr. Prime Minister mendona next wanga buka of the Fiji Airways kerejiko Babu mesa bagada Viti live no longer right bad my kelly property no longer me bola na wanga buka live no longer me pasarangay I think I have to make it Koiko, Prime Minister are listening. Koko sa binakata me rungo do koiko nando mo ng saranga koiko me kere. Oh, cha. Mr. Prime Minister, Mr. Frank Banimanama, on the day and of the people of Fiji, I'm requesting on behalf of all the Tailebu people, me kere the next plane you buy the Max 787 Fiji Airways Dreamliner na matanggal kila na model ba ay kila ko bakay buli taga chikon na mot ka kila may Toyota Prado ba na Max 787 Dreamliner me na Fiji Airways wanga buko bo me sabay ani
Tailevu ngito na kailiu no lenga. Right ba kini? Please, this is a very deep, humble request from the people of Tailevu. And we already have the road. Kesa lenga na wanga na kelkel ni wanga buka may nadi. Kesa lenga na kelkel na wanga buka may no sorry. Kesa lenga na kelkel ni wanga buka may kandabu. Kema lenga na kelkel na wanga buka may taviuni. Kuni lenga. Just like I said, Tailevu no lenga. Na wanga buka nga nang kele Tailevu. Nasa seto na ngunsala na may kay? Right ba kini? Ngunsala Okay, na time sa buka na wanga buka, kaya baka salamanin jina, mesaya na Tailevu no lenga doon na wanga buka. Kaysa, wanga buka ko sa kele ani Amerika na. Korto mo na kibalang yung Amerika kaya rida na wanga buka. Fiji Airways, this is from Fiji. So Fiji, Tailevu no lenga. No, is it this is Fiji, Tailevu no leka. Korto na, wacha koi ko ngay sombueni na wanga buka, me sombueni Amerika ngay dora kay Amerika ngay tarangi ko. Me basutu ba pilot to ngaw yo. Ngay tarangi ko na daba nang balambali sa bola chikong na wanga buka. Tailevu no lenga. Well, ito na interview tayo una bango. This plane belongs to the chiefly province of Fiji, and it means no problem when you go in it. Very, very comfortable flight. When you're gonna come to Fiji, kem na sinile Italiani. Nay, may kilito na kakabaya. But anyway, binabaliw may kilian, may rito na, sabi, congratulations tayo rito na kay Kandab. Meron to sa bando na mga buka. Right ba, binabaliw. Jerry Tuway. What happened to Jerry Tuway? Kung sa oching nga na, orang na chiko, kung nasko nga ro na try, may kosa na list na limay. Sakay, koko na statistics sa World Rugby ngo, Babu. World Rugby statistics o Jerry Tuway, sa ngito o chivakan Ronan Rao, tinikawono ng ngito for Fiji. He played 216 games for Fiji in sevens. May naronan raw tinikawono na nonanggito ay Babu o Jerry Tuway sa tambaka woti baka Diyos ang abulugawalu na score. So he scored 98 tries in that 216 games he played for Fiji in the World 7 Series. Right back. So kaya barabala 98 tries. Kaya o Jerry Tuway sa nanggito may na Cape Town Sevens this weekend. O kaya ngay tambaka runa score. Gailis talimay. Sangay, kung sa tambak kay Runa score, plus 98 already scored, kinambalambala kung sa natambak kawati and donan round score, and HSBC World 7 Series. Right back. Yan na, record na? Record. Binabalib nung boy, Jerry binabalib. Ito ba, koko, kem do na boy, varong chiko, sa varong chiko na Cape Town, kem do zemba banga do sule na polo kem do zemba nga kila you make score nga Jerry pasta ka na polo do zemba nga do pasta ka na polo ya mana nonanggito talaga Jerry Tuway kwa sa rawata uti vanan raw Dios ang buluga na pointi mana 216 game he played for Fiji Babu ko kwa sa nga yellow card nga vakandua isa dando nung nevina ko Jerry go Jerry Tuway no numero Jerry Legend. Jerry Legend na badingon yang gor. Vina verto na boys do kito ka ko ke varong chiko right ba? Gorto sa varong chiko. They're listening through the live stream fijivillage.com. Acha, vina vale. Do kito ba ko do kire nga me sule nga kila ke kem do sa voros ko bang do lestel me sule ponna polo me Jerry le di me skotale. Wait, Vitaly mo nga kaya kayo sa chiko na try line. Kaya may kila record to ka Jerry. Ni sabi na nanggito sa ngindo na yellow card. Time vati mo rabo po sa lako sa chiko na try line. You wait for Jerry to come there. Give him the ball. Just wait for Jerry to come. Let me tell you, people of Fiji, and it's a very, very wonderful day. NSC Fiji has crossed the try line. But look at the lovely, heartful, and just the way the Fijians are. They are bringing the ball all the way to the center to start again. No. They're giving it to Jerry Tuway to make his final points, to make it the 100th term. Na Babu the meme, na makai na singani mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?